Khasi in a restaurant, people call it a feast house. Sedang mulai, sedang dia bukan di mana kapuan lah tuan apa susah. It was at this moment that he knew he fucked up. Fight about orang itu yang supaya pi cakap nak ki restaurants, lalu ni ki cafe berat. Ibarat punya for Umsohsun, lapun sih ngaya ada tinang deh ngaya iman kapur, ka kita ke restaurant kedai ka feast house, kedai ki ya nanti menlet semula ini sejauh bukan new eatery restaurant cafe, very cozy, kenapa? Begini lamps, very cool, suju apa sendung hantar susah. और kedai ke portalam lihat pak tanpa susah bahasa sebelum ini cafe Pila penting kok Berlin dan Rio ni restaurant nomor lami lah jandi ke por kham and ngaruh ke plan nang menganuan janit nomor kedua Rio and I have this place all to myself and I've ordered barbecue wings nomor the manager I don't penang there you order barbecue wings they're very nice but kumjuru kani kowe ke dish ka pangapa juga so tambah ki ong kedai ka Bhutanese specialty the ki khot ka and kewa dashi pan and cheese hakka kenja sbok keba ruben serve with rice so ngin yo aja bat kumju ru ngina banjit do sniang leni do siar se alapan da do sniang nomor do siar la nya mam do siar and I don't know bang but I'm very open to whatever it tastes like. It's something new. I'm sure and enjoy the Akaneka dish. Sinilayo ay Akaneka barbecue chicken wings. The kalong ne, dami. Sauce các bạn, rồi, cho mình tạo một lót chicken support thì cỡ biết ấy, là chấm soft and tender, đúng không? Cái cái bài này là taste của best chef, jadi cái sauce này là để mắm tép và thằng thì sauce ấy, mà cái buôn phi pinang bằng chết cái này, chả có sao được. Come best when the bomb is deep. Dan selesai teman. Wah,
Ini kita bam, kabahai po badak tu. Layo bacon sandwich doktor. Ya, try ng mga dasyo ang poesya. Aba, nilobta, enjoy ito. Pangatak ko. Tinggal ayo yang kabang kami. Kami kadai kakewa dachi. Dia kumpul di pantai Bapet yang ni, kedai ke Bhutanese dish, mga chicken mau. It's rice. This one is pork. Kita to sniang. Kalau orang Aisan kan, kalau kelapan di songken cun, tadi selapian. Kalau ya seriam haba, chicken dry fry, chili chicken or chili pork dry fry. Ini yang ni. Kedai kalau kenjam shit, hangat kalau supi lah ni. Export ni lah. Yang ni dan pan, isak sao, selapian, lipat. Cheese. Kalau kita terong ni nama apa? Ada ke cheese. Bapak ke cheese, ini ban di produk saat ni produk kambang. Banyak kabar kelap dan dekat kita spoil nak yang cheese. Dia mentang ini apa? Tangan taste. Ya. Nampak ju taste, kum kata jing taste ni benar. Mat. Bas bang, bang. Kedawan. Kemana kedua cheese? Kan bang itu abor dengan cheese. Teka flavor trong pan tu, kalong cheese ini. Te dalam setengah bam cheese, anu recommend yang ni tambah. Kalau setengah bam cheese, very good dish. Kerja normal, kamu bisa jahim, tambah. Mentang ini, pisang kadok. Ini dok sniang. Ini normal in the sense. Kalau jumlah man order Chinese roast pork, mesti lang buat som kenjur, tapi kan long time. Mahal. Kita kena special butter, ni putting salt na lot. No. Mana? Ada jam. So this mirupan with cheese, piak. Nanti don kejuaru. Semua. Very good. Bang. Kantang bam yang kena bam. Baru mga bam yang kena do. So rasat niya. Kalau masih men order this peach beer, non-alcoholic. It's got a cool burn. Yeah, to taste, tastes nice. And can put that sat beer. So. Very nice. Yes. Kata sniang kesat awak, membeli beberapa santan atau tidur membeli beberapa santan atau orang lupa ya, nong set, belum aisap kan, otherwise, ketis, compare pak, kebab hebat ketis, tambah abang mana, cheesy, awak, creamy, awak, nang ta, awak kijur kicap, saus, pan, selapian, atau pian, hangge, ban di mix, tambah dan secret sauce terai, berkin nomor tay, ayu.
มันเป็นเผ็ดมันเป็นย่อยตัว authentic soupy kind of flavor akan ni dish the like na katu kabam kabang order bentan hoi kiwi ijat bam gitu nama ke kaba kamlong hair kemudian ini kashilong cera sizzler the serve with just them apa gitu jadoi jakasi just them klem dok tambah something interesting pajui shwe nasi goreng Indonesian dish katu khamsam banget taste tambah kai kaba compare doกับมังปาจุยdari itu kebab mantan kan di fresh keting itu kebab hoi empet jangan ni ikut kan kiwa dachi dish yang kadeka Bhutanese teneka dish kepada nak ributan di lada kabang kadu kanuru kamal lada kamir ke service upload di napsudo di iwan ba handi bentar the service was amazing di kau I could wait ya di waiting in a bed ni kong Sheetal Rana di kong Sheetal Rana kami sedang tahu Larang asam. okay welcome na do nakam so it lagi kami kong Sheetal she will receive calls and people will come so we'll not disturb her too much but we'll ask her just a few more questions yes kong Sheetal what's the most busiest day? Isni bukan tam isni bukan tam. Saturday. So Saturday is almost getting over. Alhamdulillah tam bentar. And what is that dish? Can you like the most popular dish that we order? Barbecue wings and bacon wrap prawns. Barbecue wings and Bacon wrap prawns. and yes, kalau bentar sini kita ada barbecue wings. Barbecue wings is really amazing. In Habsha berpersyak di kuapan I kubli ya ki nong shet orang ni. I don't know them. Tapi mungkin ki nong shet kita bisa kendang. They've been amazing and I really enjoyed the atmosphere ni. Nampak kalau very cozy kesai mas nuan kalau saya kamu. I hope he like enjoy the video. Harap he enjoy. Harap himpat subscribe. Oh, ketika channel berarti unjat nakanya akali, saka bamja, saka no. Saka jat sekanham the hijit ni berpi video sebelum sana. Kalau starting ni content, the subscribe, click that like button. Please support ni support kita please. Insya Allah. Wait, please support.